Miodraže, kažite mi kako ste odlučili da pristupite pokretu za pravdu građana? Pa, Ljiljana, evo ovako, muka i nevolja mojih sugrađana, Nišlija, koja traje već više od 10 godina, skoro 15 godina, je bila glavni motivirajući faktor da se priključim pokretu za pravdu kako bismo svi zajedno združeni mogli nešto da učinimo, jer pojedinac, kao što sam negdje rekao, ma koliko bio ugledan i uspešan kao takav, kao pojedinac, kao jedinka, ne može raditi ništa, ali ovako, kada smo zajedno združeni u neku organizaciju u vidu pokreta, stranke ili nekog udruženja, možemo učiniti mnogo toga. Pljačka, otimačina imovine koja traje već godinama, grupisanje kapitala u ruke nekolicine tih izvršitelja je toliko enormna da je to već prevazišlo sve granice iole normalnog ponašanja izvršitelja, ako pravimo komparaciju izvršitelja u Srbiji sa nekim zemljama koje takođe imaju taj instrument u svom sistemu. Kakva je razlika između poslanika Uglješe Grgura i ostalih političara? Pa vidi, kada sam razmišljao o tome gde bi mogli da nađemo potku za naše delovanje, nas nekolicina koja se okupila oko te ideje ovde u Nišu, mi smo prepoznali u Uglješi Grguru čoveka koji bi mogao zaista da napravi razliku. Naime, drugi političari, po mom skromnom mišljenju, su uglavnom svi korumpirani. I privatni javni izvršitelji zbog velike koncentracije kapitala, zahvaljujući toj pljački koja traje već godinama, su bili u stanju praktično da potkupe svakog, osim Uglješu Grgura. Uglješu nisu uspeli da potkupe jer je on prosto nepotkupljiv. Da te podsjetim da je i Vojislav Šešelj svojevremeno krenuo s tom pričom o privatnim javnim izvršiteljima, o tome kako su oni kancer u ovome društvu, ali se ućutao. Bilo je mnogo drugih političara, manje ili više značajnih, koji su takođe krenuli sa tom pričom i posle nekog vremena su se takođe ućutkali. Ja nemam dokaza da su oni uzeli novac ili dobili nešto od privilegija, ali u svakom slučaju imam osnovu sumnje da je finansijski razlog ili neki drugi interes u pitanju zbog kojeg oni više tu temu ne spominju u svojim javnim nastupima, kamoli u nekom delovanju. Za razliku od njih, Uglješa Grgur je pokazao ličnu hrabrost, doslednost. Evo već godinama on nije osoba koja može biti potkupljena od strane bilo koga, a ponajmanje od strane privatnih javnih izvršitelja. Ono što oni mogu da urade jeste ono što već trenutno rade, da mu prete, da obaraju njegov sajt na Facebooku i na drugim socijalnim mrežama, mogu da mu ostavljaju preteće poruke na automobilu, ispred kuće, da mu poručuju preko posrednika sve i svašta, ali on, kao što ponavljam, ima jednu ličnu hrabrost koja ga krasi i on se na te poruke i na te pretnje ne obazire. Jednostavno, oni mogu da ga ubiju, ali ne mogu da ga potkupe. To je ono što je njegova najveća vrlina i on već godinama to uspešno dokazuje. Kažite nam kakvi su vaši planovi u Nišu i generalno u Srbiji? Pa što se tiče Niškog odbora, ja moram da priznam uz manjak skromnosti da smo mi definitivno jedan od najorganizovanijih odbora u celoj Srbiji. Možda ispred nas jedino ide Novosadski odbor, imajući obzir da gospodin Grgur tamo već radi sa svojim saradnicima 5-6 godina u kontinuitetu, ali mimo tog Novosadskog odbora, Niški odbor je definitivno najorganizovaniji i što se tiče stranačkih i onih, da kažemo, manje stranačkih aktivnosti, kao što su književne večeri koje smo do sada organizovali, izložbe koje smo do sada organizovali, iako odbor postoji svega mesec i po dana.
za ovih mesec i po dana postojanja u Nišu, koliko imamo kancelariju, mi imamo do sada negde preko 1400 pristupnica. To je fantastičan uspeh za ovako malu stranku, to je pokret koji je tek u formiranju. A to govori, znate šta? To govori da narod osjeća da je Uglješa Grgur njihov čovek, da je čovek iz naroda, da ne radi za neke korporacije, da ne radi za neke izvršitelji, za neke političke stranke, centre, moćnike, već da radi za običnog, malog, prostog čoveka. To je ono što svi ljudi prepoznaju u njemu, to je ono što svi ljudi prepoznaju i u nama, njegovim saradnicima. To je ono što smo na kraju krajeva i mi njegovi saradnici prepoznali, pa smo mu se pridružili toj borbi. Tako da je naš plan dalje razvijanje lokalne i regionalne infrastrukture, kad kažem lokalne, mislim na sam grad Niš, osnivanje opštinskih odbora, kada mislim na region, to su onda Prokuplje, Aleksinac, Bela Palanka i ostali gradovi koji se nalaze tu u našem okruženju, ali i ne samo tu. Uskoro osnivamo i odbore u Smederevskoj Palanci, u Aranđelovcu, u Kragujevcu, tako da se mi zaista širimo veoma velikom brzinom. Jako je bitna stvar ta da se članstvo koje osnovne odbore nalazi, kažemo, sa nama u istoj priči već godinama. To nisu neki ljudi koji su pali sa neba, videli možda neku priliku za svoje promotivne aktivnosti, već da su ljudi koji dele našu viziju. Naša vizija jeste da ukinemo privatne izvršitelje, ali ne samo privatne izvršitelje, nego da ukinemo i profesionalne upravnike zgrada, da ukinemo i oko Sokolo čuveno u Nišu, da ukinemo i upravnike kvartova, sve ono što je nametnuto ovom narodu, a od čega narod nema nikakve koristi. Plaćamo sve to iz svoga džepa, a nemamo nikakve koristi od toga. Nikakav boljitak nema ni u upravljanju, ni u higijeni međublokovskih površina, ni u uređenosti međublokovskih površina, a to oko Sokolovo nije doprinelo ničem u ovom gradu, nikakvoj saobraćajnoj kulturi, osim kažnjavanju, tako da su to sve nameti koji se moraju ukinuti. Ono što je najbitnije, mi težimo jednoj opštoj pravdi. Kako je neko od naših članova rekao, rešavanju problema otetih beba i rešavanju mnogih gorućih pitanja sa kojima se ovo društvo već godinama sukobljava i suočava. Miodraže, ovo je bolna tema svih građana Srbije i hvala na vašem iskrenom pristupu na ovu temu. Živeo naš Grgur. Živeo. Do pobede. Do pobede.